Reka twongere tubasuhuze dukomeza kubifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Iyi ni Inkuru Mpamo TV, nje ndi Claude. Amakuru yo kuri tariki ya 4 ukwezi kwa 10 na 2025, amakuru yacu raraza kwibanda ku bitero by'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri inshuro igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'igisirikare cya Kongo Wazalendo na FDLR bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 bafatanyije n'abandi barwanyi mu mutwe wa Twirwaneho. Tugiye kurebera hamwe rero uko byagenze, dore ko amakuru hano ari kwerekana ko Twirwaneho na M23 byabasabye gukoresha amayeri yo ku rwego rwo hejuru. Aya mayeri na yahe, ese byaje kugendekera gute ingabo z'u Burundi FARDC, Wazalendo na FDLR? Aya makuru ndaje rwose nyakuvire imuzi ni muzingo, ariko turaza kunyarukira no muri Kivu y'Amajyaruguru. Wazalendo na za FDLR bagabye igitero gikomeye cyane ku barwanyi ba M23 ku duce ngiye kukwereka. Turarebera hamwe rero uko byaje kubagendekera. Ni intego bari bafite yo kwisubiza tumwe mu duce, ariko se byaje kubakundira. M23 yo yabigitwayemo gute? Hano ni muri Masisi, ariko ku rundi ruhande tukaza kujya no ku ntambara za politike na diplomasi. Hana makuru ari kwerekana ko hari ikinyamakuru kimwe cyangwa se imwe muri radio ikorera mu bice M23 igenzura ishobora kuza gufungwa n'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 bitewe n'ibyiradi ikunda gutangaza binenga uyu mutwe, kandi mu gihe inenga uyu mutwe ishimagiza Kinshasa, mu gihe radio iherereye muri ibi bice uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo ugenzura muri Kivu y'Amajyaruguru. Ndaje rero turebere hamwe uko iyi dossier iteye, ariko nyamara turagarukana none ku yandi makuru mashya ya General Masunzu, umuyobozi wa division ya gatatu y'igisirikare cya Kongo. Ariko ubu ngubu amakuru akomeza kujya hanze akavuga ko uyu mugabo yafunzwe. Ngira ngo hari n'inkuru nakugejejeho, gusa amakuru yo arakomeza kuza ari mashya kuri General Masunzu, dore ko ari amakuru avuga ko icyatumye afungwa harimo na raporo yatangiwe n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi rero cyatangiye General Masunzu raporo iteye iti Kinshasa, bikaza kumuviramo ingaruka zo kuba ari guhagarikwa cyangwa se ari gufungwa, ari no kubazwa. General Masunzu we yagiranye ibihe bibazo n'ingabo z'u Burundi. Aya makuru nayo ndaje nyakuvire imuzi ni muzingo n'ayandagiye atandukanye. Turagaruka no kuri dossier y'ikibuga cy'indege cya Goma. Ubu ngubu amakuru ari kwerekana ko Kinshasa hateraniye inama ikomeye cyane iri guhuza bamwe mu banyaburayi ndetse n'abantu bo mu butegetsi bwa Tshisekedi kugira barebere hamwe gahunda y'ikibuga cya Goma. Nyamara barabikora mu gihe iki kibuga cy'indege cya Goma kibarizwa mu bice abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 Twirwaneho bagenzura. Ibi ngibi byo biraza kuza kubakundira. Reka noneho mu kanya dute twinjira mu makuru mu buryo burambuye, ariko mbere yuko twinjira muri aya makuru mu buryo burambuye, reka tubanze twamamarize gato abadutumye, ubundi dute tuza turambura aya makuru duhita duhera ku mirongo y'urugamba ku bitero by'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo. Promotion ku ndwara zitandukanye harimo diabete, hypertension, hepatite, amafigo na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bufatiye ku nzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, canke ukagira ububabare budasobanutse, woba ufise indwara zifatiye ku rukoba. Babazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvugwa ni nk'ubuntu. Aba bafise inkomoko muri Tanzania kandi banakorera muri East Africa yose. Banavura abagore bagira ibibazo mu myanya y'ibanga nka infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura abagabo bafise ubushake buke n'abatishimira ubunini bwabo. Bakagira umwihariko ku bakeka ko bahumanijwe cangwe barozwe, hamwe n'ababuze ni n'inzobere mu by'ubuvuzi kuko bavura bakoresheje ibimera. Bahamagare kuri nimero ubona kuri ekran hama bagufasha. Akarusho nuko aho wabuherereye hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Reka noneho dute turambura aya makuru. Nakubwiye ko turahera ku bitero by'ingabo z'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu munsi rwose tariki ya 4 kuri uyu munsi wa 2 2025. Igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe n'abandi barwanyi ba FDLR cyo kimwe na Wazalendo. Of course birumvikana ko haba harimo n'abasirikare ba FARDC bagize gutya bagaba igitero gikomeye cyane ahitwa Mikenge, hano mu nkengero za Mikenge. By'umwihariko ibi bitero bikaba byibasiye agace kari hafi ya Biraro mbiri ndetse
imirwano ikaba yabereye hafi ya Biraro mbiri ndetse n'ahitwa Rwinsakuru. N'ibitero rero amakuru yerekana ko byateguwe n'igisirikare cy'u Burundi kuziye mpamvu mbere ko tureba uko imirwano yagenze nuko M23 natwirwaneho baje kubyitwaramo mu mayeri akomeye cyane. Reka tubanze turebe impamvu igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri hejuru ndetse cyanateguye bino bitero nubwo bitaje kugenda neza. Amakuru avuga ko abaturage bo muri Mikenge no muri bice biriya bice bituwe cyane n'abanyamulenge hari gahunda yo kugira ngo bigaragambye bamagana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi bikomeje kwibasira abanyamulenge muri biriya bice. Uyu munsi rero abanyamulenge bakaba bagombaga kwigaragambya bamagana ingabo z'u Burundi berekana babyereka communauté internationale ndetse na nationale. N'abanyamulenge bagombaga gutanga ubutumwa yuko ingabo z'u Burundi ziri kwibasira cyane abaturage b'abanyamulenge mu gisa nko kubakorera genocide, dore ko izi ngabo z'u Burundi zanababujije kuva mu bice byabo bajya guhaha mu bindi. Ayo makuru yo nanayakugejejeho mu gihe cyatambutse. Ubwo rero ingabo z'u Burundi zamenye yuko hari gahunda yateguwe n'abanyamulenge muri biriya bice kugira ngo bakore imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'u Burundi, bereka isi yuko ingabo z'u Burundi ziri gukora ibyaha by'intambara ariko byibasira abanyamulenge. Igisirikare cy'u Burundi cyahise gitegura ibitero cyo kuburizamo ino gahunda. Niko kuza rero bari kumwe na za FDLR na Wazalendo batangira kuza bagaba ibitero muri ibyo bice, ariko ibyo bitero byari bigamije nanone kuburizamo iyo migambi. Gusa hariho na gahunda yo kuvuga ngo biriya bice kandi tugomba no kubifata. Amakuru gusa aravuga iki, iyi myigaragambyo ntabwo yabashije kuba kuko urumva ibi bitero igisirikare cy'u Burundi cyabigabye ndetse kibasha kuburizamo imyigaragambyo. Gusa amakuru aravuga ko abanyamulenge bagifite gahunda n'ubundi yo kwigaragambya, bari gushaka uko ibintu byasubira mu buryo bakongera bakigaragambya. Icyo koze iki gisirikare cy'u Burundi na Wazalendo n'igisirikare cya Kongo na za FDL ntago bagarukiye aho, kuko bagize gutya bakanagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi batwirwaneho na M23 muri utu duce nkubwiye. Ariko nyamara icyaje kubaho niki nuko barashe baraza barasharinga n'ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FARDC ndetse na za FDL baba bari kumwe na Wazalendo, baraje barasharinga bararasa barasurufa ya rw'amasasu menshi cyane, ariko abarwanyi ba M23 natwirwaneho ntibabasha kubasubiza cyangwa se barabihorera ntibabasubiza. Nka kwa kundi umuntu ashobora kuza akakugabaho igitero akarasa ariko ukituriza. Byatumye rero ingabo z'u Burundi FARDC Wazalendo na FDL barasa cyane ariko bakabona ntawo basubiza, bibatera ubwoba barikanga, barangije bahita basubira inyuma baragenda. Bivuze ngo usibye kuba baje bakarasagura muri utwo duce, birumvikana ko abaturage bagombaga kwigaragambya b'abanyamulenge ntago bari kuba bakigiye munsisira hari hose ngo bigaragambye mu gihe icyo kirere cyangwa se ako gace kari kuvugwamo amasasu. Iyo ntego y'abarundi bayigezeho, ariko ku kigendanye no guhangana na M23 natwirwanaho kugira barebe ko hari ibirindiro bafata muri ibi bice bya za Mikenke hafi ya Biraro mbiri n'ahitwa Rwinsakuru, ntabwo byaje kubakundira kuko barashe nyine M23 natwirwaneho barabihorera. Noneho ubwabo bagira ikibazo ataba abantu turi kurasa niba dusubize, tukaba tubikoze hafi isaha yose batadusubiza. Aho ngaho ntago baba bari kutugota kugira ngo tuze kwisanga badushize hagati cyangwa se sayandi mayeri bari gukoresha kugira ngo baze kutumerera nabi. Byaje kurangira rero igisirikare cy'u Burundi FARDC Wazalendo na FDL basubiye inyuma kubera ubwoba, bikanga ko barashe cyane ariko ntibagere ubasubiza. Twirwaneho na M23 rero byumvikane nuko basubije inyuma ibyo bitero by'ingabo z'u Burundi muri ibi bice bya za Mikenge. Amakuru rero arakomeza kuvugwa no muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tunyarukire muri Kivu y'Amajyaruguru. Hano naho harakomeza kuvugwa icyitwa imirwano guhera ku isaha ya saa 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro rero twavuga ko twe twamaje kugera kuri tariki enye, twe twamaje kugera ku munsi wa kabiri. Bisobanuye ko ari imirwano yabaye uyu munsi ariko itangira saa 8 z'ijoro. Hano rero M23 naho yagabweho ibitero bikomeye cyane, byari byuzuyemo FDLR nyinshi cyane, Wazalendo benshi cyane, bari bafitiye intego rero
kabanze nkubwiye agace bagabyemo ibitero n'uduce tugera kuri dutatu tugenzurwa n'abarwanyi ba M23 banamaze igihe bambuye bano wazalendo na za FDLR. aba wazalendo rero bakaba bari bagambiriye kureba uko babyisubiza guhera ku isaha 8 z'ijoro bagaba ibyo bitero. Ni mu gace ka Burora, agace ka Nyakigano ndetse n'agace ka Nzingati. Hano guhera ku isaha z'ijoro bitwikiriye rino joro rero bagaba ibitero kuri M23. Bo bakaba bari kwibwira ko bayitunguye cyangwa se batunguye intare za Sarambwe, ndetse ko biraje kubakundira bakisubiza tuno duce turimo Burora, Nyakigano na Nzingati. Nyamara basanze abarwanyi ba M23 bahagaze bwuma, biza kurangira ino mirwano wazalendo na FDLR basubijwe inyuma. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera kuri wowe, ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa, uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na system baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora, wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772 aho bari baturutse. Ndetse amakuru akavuga ko iyi mirwano yatangiye ku isaha 8 z'ijoro yaje kugeza rwose hafi saa 11 za mu gitondo. Urumva ko na amasaha menshi, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, amasaha ane yose barwana. Noneho wazalendo na FDLR babonye ko basumberejwe, babona gusubira inyuma. Murumva rero ko imirwano itoroshe, ariko ku rundi ruhande hari amakuru ari kwerekana ko ahitwa Katsiru. Hano ni muri teritwari ya Rucuru. Ku munsi w'ejo havuzwe imirwano ikomeye cyane, ndetse biza gutuma abaturage benshi bahunga aka gace ka Katsiru. Dore kana amakuru avuga ko abaturage baje no kubibabariramo kubera ko iyi mirwano yari ihanganishije abarwanyi ba M23 na Semusinyatura ifatanyije na FDLR yaje kugwamo. Abaturage bamwe bahaguye, ariko benshi barakomereka kugeza ubwo mu bitaro bya Mweso niho bagiye kuvurizwa. Amakuru akavuga ko ibitaro bya Mweso byuzuye abaturage b'inkomere kubera amasasu y'imirwano yari iri kuvugwa ahitwa Katsiru ku munsi w'ejo. Hano rero muri teritwari ya Rucuru ihangana hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'abawazalendo na za FDLR ryo rirakomeje, nta munsi bwakwira batarasanye. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Mbere yuko rero duhita dukomeza n'aya makuru yo muri Kongo yaba y'imirwano n'andagiye atandukanye, nakubwiye ko turi bugaruke no kuri kese y'abandi ba generali bafunzwe. Dore ko atari Masunzu wenyine, amakuru arekana ko ari 13, ariko nakubwiye ko ndaguha andi makuru ya generali Masunzu, uburyo igisirikare cy'u Burundi cyagize uruhare mu gufungisha Masunzu. Reka tubanze tunyarukire gato muri Tanzania, turete tugaruka muri Kongo. Amakuru aravuga ko polisi ya Tanzania yatangaje ko igiye guhiga bukware abanyamahanga biganjemo abamotari cyane. Abanyamahanga biganjemo abamotari cyane baje mu gihugu cya Tanzania guteza imvururu zakurikiye amatora, ndetse zanabayeho amatora ari kuba. Perezida Samia Suluhu we ubwo yarahiraga gutegeka igihugu kuwa mbere, nawe yavuze ko ibyabaye muri Tanzania azi neza ko nta munyatanzania wabikora, abyegeka ku banyamahanga. Ubu ngubu rero amakuru ni mu gihe Perezida Samia Suluhu agaragaje yuko ngo nta mutanzania wakora ibikorwa nka biriya byo kwangiza igihugu no gukora imyigaragambyo bamagana CCM, akavuga ko cyangwa se akabishinja abanyamahanga. Igipolisi cyo cyatangiye guhiga bukware abanyamahanga, ariko bibanda cyane ku bamotari, kuko amakuru yerekana ko ngo aba banyamahanga bashobora kuba barifatanyije n'abandi banyatanzania muri iriya myigaragambyo
binjiye muri Tanzania igihe kinini bariyoberanya bakora imirimo ariko abenshi ugasanga ko ngo biganje mu kazi k'ikimotari. Ubwo rero abanyamahanga rwose bakora akazi k'ikimotari muri Tanzania bafite ibibazo, ariko siko nabonye Tanzania igenda yirukana abanyamahanga ibabuza no gukora imirimo iciriritse ikorwa n'abene gihugu. Reka turebe wenda kuko inzego za Tanzania z'umutekano zo zirerekana ko biganje mu bamotari biyoberanyije bigira abanyatanzania nyamara ari abanyamahanga. Ubwo rero batangiye guhigwa bukware. Kugeza ubu kandi amakuru aturuka muri Tanzania ari kwerekana ko abanyamahanga ubu ngubu batuye muri Tanzania bafite ibibazo cyane bikomeye cyane, kuko ubu ngubu batizewe kandi bari kugenda bafatwa. Abiganje rero cyane mu bari gufatwa cyangwa se abugarijwe cyane ni abanyamahanga baba muri Tanzania ariko bakomoka muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari nk'i Burundi, muri Kenya, muri Uganda no mu Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko ibyo bihugu nibyo biri kwibandwaho cyane. Ukabona ko rero nyuma y'irahira rya Perezida Samia Suluhu yerekana ko ari abanyamahanga baje kwigaragambya, ubu ngubu umukwabo watangiye ukomeye cyane kubahiga bukware kugira barebe ko nta babigizemo uruhare. Reka noneho dite tugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka tugaruke kuri ya kesi ya General Masunzu. Ejo nakubwiye ko yatumijweho i Kinshasa, ariko nyamara mu byaha bamushinja harimo ngo kuba korana cyangwa se akekwaho ibyaha byo gukorana na Alliance Fleuve Congo. Mu 23 bakamushinja kuba korana n'inzego z'ubutasi z'abanyamahanga ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Nyamara ubu ngubu amakuru ari kwerekana yuko General Masunzu atafunzwe wenyine, kuko hari n'abandi ba generali harimo n'abakoroneri bose hamwe bakaba 13. Murumva rero ko Tshisekedi amaze igihe afunga aba generali, kuko yanafunze General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, anafunga n'abandi bagiye batandukanye n'aba generali benshi cyane bafunzwe, kuko amakuru yerekana ko hafunzwe abofisiye bagera kuri 70, harimo aba generali 30. Kuri inshuro rero hiyongeyeho abandi 13 biganjemo aba generali n'abakoroneri. Aba nabafunganywe na Generali Masunzu. Ifungwa rye rero nabikugejejeho, ariko ngiye kuguha indi verisiyo ku kibazo cyangwa se ku cyaturutse ku ifungwa rya General Masunzu, ariko tureba noneho uruhare rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yari kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyo kuva kera kitigeze kizera General Masunzu, ariko ubu ngubu noneho byaje gukomera gute. Murabyibuka ubwo General Gasita yoherezwaga muri Uvira akagirwa umuyobozi wa operation ya gisirikare muri region ya 33 y'igisirikare cya Kongo ikorera muri Kivu y'Amajyepfo, ariko Wazalendo bakamwanga. Ni icyemezo Tshisekedi yari yafashe cyo kugira General Gasita nawe ni umunyamurenge, umuyobozi wa FARDC muri biriya bice ushinzwe za operation. Wazalendo rero baje kumwanga, mwarabibonye imyigaragambyo yahabereye bigatuma banarasana na FARDC. Nyamara hari amakuru yerekanye ko n'ingabo z'u Burundi ngo burya zifuzaga General Gasita gukorana nabo, kuko General Gasita n'ubundi murabizi ko yari amaze igihe ajya ni Burundi akorana inama na bamwe mu bayobozi b'ingabo z'u Burundi, bari kumwe n'abitwa ba Muniganama. Muniganama rero n'umugabo wavuye muri Amerika ahamagajwe n'u Burundi na Kinshasa kugira ngo bamufashe gushinga undi mutwe w'abanyamulenge warwana ku ruhande rwa Kinshasa n'Abarundi. Iyo nama kandi yari irimo na bamwe mu bayobozi baza FDLR. Iyo nama kandi ikaba yari irimo na bamwe mu bayobozi ba Gumino ba Nyamusaraba, ikaba yari irimo n'abandi bagiye batandukanye. Iyo nama rero yari igamije kugira ngo barebe uburyo bakomeza gupanga urugamba rwo gufata cyangwa se kwisubiza uduce twirwanaho na M23 yabambuye muri biriya bice bya za Fizi, cyane cyane Iminembwe, kuko igisirikare cy'u Burundi gikomeza gukanira gishaka kwisubiza turiya duce gihereka za Rugezi n'ahandi nubwo byabananiye. Iyo nama rero yari irimo General Gasita. Amakuru akavuga ko General Gasita yarabanye neza n'ingabo z'u Burundi, ndetse n'ingabo z'u Burundi zimushigikiye zinamwiyumva zumva ko banakorana hariya muri Uvira. Ni nayo mpamvu Tshisekedi burya yohereje General Gasita gukorera muri Uvira. Amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zari zabimusabye, cyangwa se ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi bwari bwasabye Tshisekedi yuko yohereza General Gasita hariya. Ingabo z'u Burundi rero nazo ziri muri Uvira, ubwo zifuzaga General Gasita kubera imikoranire myiza ya General Gasita n'ingabo z'u Burundi, bakifuza ko bakoranira hamwe rero mu mujyi wa Uvira no muri zindi operation zo muri Sud Kivu, na nyuma y'amanama yagiye abahuriza i Bujumbura.
Amakuru yavuga ko General Masunzu bitigeze bimushimisha na gato, ahubwo yakoresheje uko ashoboye kuko ngo hari ikibazo gikunze kubaho hagati ya General Masunzu nubwo bose ari abanyamurenge, hagati ya General Masunzu na General Gasita, bose n'abanyamurenge babarizwa muri FARDC, ariko ngo harimo conflit hagati yabo. Ubwo rero Masunzu yabibonaga ko General Gasita yoherejwe muri Uvira kandi ashigikiwe n'abarundi. Hano hari amakuru avuga ko Masunzu ashobora kuba yaramugiriye ishyari, noneho ngo akaba ari we washutse Wazalendo kugira bigaragambye bamagana General Gasita. Abarundi rero ngo baje kumenya ko Masunzu ari mu batumye Wazalendo bigaragambye bamagana Gasita mushuti wabo, bituma abarundi batangira kuvuga yuko ngo General Masunzu ngo ashobora kuba ari umugambanyi ndetse no guteza akaduruvayo muri biriya bice no kubavangira. Amakuru akavuga ko bamukoreye raporo bayohereza Kinshasa, berekana ko General Masunzu ari we wateje ibibazo mu mujyi wa Uvira, ko ari we wagumuye Wazalendo bakamagana General Gasita, kandi ko n'ibindi bikorwa by'imvururu byakunze kubera muri ya mujyi byamagana General Gasita. Masunzu abyihisha inyuma, abarundi ntibyabashimishije, rero raporo bayiha Tshisekedi. Ariko hakaba n'abandi batangiye Gasita raporo, barimo nk'abita ministre witwa Gisaro nawe ukorana n'abarundi cyane, nawe atangira raporo Masunzu n'abandi bagiye batandukanye. Ubu rero Masunzu mu byo ari gushinjwa cyangwa se ifungwa rye harimo no kuba ari raporo yatangiwe n'ingabo z'u Burundi Kinshasa. Ati uwo mugabo mu mwitondera ashobora kuba ari umugambanyi, arateza akajagari, ndetse banavuze ko ashobora kuba anakorana na M23 natwe rwaneho. Urumva nyine no kongera ibyaha no kubikomeza kugira ngo abarundi barebe ko General Masunzu yafungwa bamwikize anave muri zone de defense ya gatatu. Nuko rero bihagaze, niyo makuru mashya akomeza kuvugwa kuri General Masunzu ndetse n'ifungwa rye. Reka none tugaruke kuri ikese yo ku kibuga cy'indege cya Goma. Mwabonye ko Paris inama yahabereye yahuje President Tshisekedi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, w'u Burundi, wa Angola na President wa Togo. Bagize gutya banzura ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa. Alliance Fleuve Congo yo kugeza ubu yabiteye utwatsi. Mwanabonye ko ejo bundi Colonel Nanga yabwiye Tshisekedi ati nibura umugabo uzaza uyifungure. Nyamara amakuru ari kwerekana ko Kinshasa aho bakomeje gahunda ngo zo kureba uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyazafungurwa, ariko ukabona ko iyi gahunda Kinshasa iri kuyikorana n'ibihugu cyangwa se n'abanyamahanga, nubwo bizagorana cyane, bizasaba izindi negociation. Amakuru ari kuvuga iki? Amakuru ari kwerekana ko umugabo witwa Jean-Pierre Bemba, amakuru ari kwerekana ko umugabo witwa Jean-Pierre Bemba cyo kimwe na delegation Jean-Pierre Bemba na delegation n'abarepresentants sociale b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu byo bita les représentants spéciaux, n'abarepresentants bari spécial b'ubumwe bw'Uburayi cyangwa se les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région de Glarak, bayobowe n'umugabo witwa John Borgstam. Bari kugirana ibiganiro rero na Jean-Pierre Bemba. Uyu Jean-Pierre Bemba akaba ari ministre w'ibikorwa remezo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari nawe ufite inshingano zo kumanaginga cyangwa se ministere akuriye, ni nawe ifite inshingano mu kumanaginga ibibuga by'indege kuko nabyo ni ibikorwa remezo. Mu byo bari kuganiraho rero harimo kureba ngo mu buryo nubwo hari izindi ngingo zifite aho zihuriye n'ubufatanye n'ubumwe bw'Uburayi na Kinshasa ku bikorwa remezo, harimo za aeronef n'ibindi n'imihanda n'iki. Amakuru ari kwerekana ko ngo banaganiriye kwifungurwa cyangwa se kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Gusa hano ubona ko bari kubiganiraho, ariko se byatanga uhe musaruro? Mu gihe Alliance Fleuve Congo yerekanye ko ibi biganiro byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma nta handi bigomba kubera, ntibigomba kubera i Paris, ntibigomba no kubera i Kinshasa, ahubwo bigomba byiruze kuba byaganirwaho iduha muri Qatar, aho Alliance Fleuve Congo iri kuganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kugeza ubu yarabyanze rero, ariko murabona ko Kinshasa kugeza ubu ngubu bo barakomeza kugenda, Kinshasa kugeza ubu barakomeza kugenda bahatiriza mu buryo ari kubona ko butashoboka. Ku rundi ruhande ariko tugarutse gato kuri ya kese y'abasirikare bari kuburanishwa, reka ayo makuru tuyakomereze kuri iyi ngingo ivuga ko tariki 3 z'ukwezi kwa 11 urukiko rukuru rwa gisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo rwatangaje ko burufite umugabo witwa Colonel Mesmin Kakule. Colonel Mesmin Kakule rero yigeze gufata audio n'amashusho ari kuvuga yuko yahiritse ubutegetsi bwa President Tshisekedi, ari kwerekana ko no muri Kongo habayeho
kudeta ubutegetsi bwa Tshisekedi bwahirimye. Kuva icyo gihe rero uyu mukoroneri yaje kuburirwa irengero ntibabasha kumenya uwo ari we. Nyamara urukiko rukuru rwa gisirikare kuri ejo tariki 3 hari kuwa mbere ruravuga ko uyu mugabo ngubu ari mu maboko y'ubutabera ndetse yamaje gutabwa muri yombi nyuma yo gushaka kugerageza guhirika ubutegetsi bamaje no kubimugerekaho ndetse no gukwirakwiza amakuru yo kugirira nabi ubutegetsi kuko kujya kuri za kamera ukavuga ko ukoze kudeta hari kuba kudeta muri Kongo kiba ari ikibazo. Kakule rero ngo yaragiye kumara hafi amezi 3 yihishe i Kinshasa bataramuvumbura ariko nyamara bamajije kumuta muri yombi. Nakubwiye ko imwe muri radio ikorera mu bice M23 igenzura ishobora kuza gufungwa bitewe nuko ino radio ikomeza kugenda itangaza amakuru asebya Alliance Fleuve Congo, ahubwo ugasanga iyi radio irashigikira ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe nyamara ibarizwa ku butaka bwa Alliance Fleuve Congo. Iyi radio rero ni yihe kugeza ubu ngubu iratangaza icyo ubwayo nayo irerekana ko ngo M23 binyuze mu itangazo rya Lawrence Kanyuka ari hanangiriza cyane ino radio. Ari hanangiriza cyane ino radio akavuga ko itangaza ibintu bihabanye n'amahame ya Alliance Fleuve Congo no gusebya Alliance Fleuve Congo, ahubwo igakomeza ishigikira ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka nze ngumbwire iby'iyi radio. Iyi radio bayita nari nyifite hano. Iyi radio bayita bari Radio Maendeleo. Iyi radio bayita ni radio rwose iri gutangaza amakuru ari ukabona ko yibasira abarwanyi ba M23 cyangwa se n'uyu mutwe kandi nyamara ikorera muri ibi bice. Murumva rero ko ntago M23 nayo yabibemerera yuko radio ikorera muri ibi bice mu gihe ikomeza gusakaza amakuru asebya uyu mutwe. Nicyo kibazo rero gikomeje kugaragara. Iyi nkuru nayishize bahu. Iyi radio bayita muranyihanganira gato rwose ndabona ngiye kuyigeraho. Yego murakoze cyane. Iyi ngiyi bayita Radio Pole FM. Radio Pole FM. Amakuru ari kuvuga ko M23 yamaje gufata umwanzuro yuko tariki 10 z'uku kwezi kwa 11 ishobora kuza gufunga ino radio. Ni mu nama rero yabaye tariki 3 ejo kuwa mbere z'uku kwezi kwa 11 2025. Lawrence Kanyuka inama yagiranye n'abanyamakuru n'abahagarariye ibitangazamakuru. Ni Lawrence Kanyuka werekanye ko iyi radio bita Pole FM ari radio itangaza amakuru yo gusebya uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo nyamara inakorera muri ibi bice. Avuga ko amakuru atangazwa ni radio yibasira uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo bigiye gutuma Alliance Fleuve Congo ifunga ino radio dore kishigikira Tshisekedi kandi barizwa muri ibi bice. Radio Pole FM rero ishobora gufungwa niko amakuru abyerekana kandi Lawrence Kanyuka yatanze avertissement avuga ko nibigera tariki 10 iyi radio itayisubiraho ishobora kuzafungwa. Murumva rero ko ibintu bitoroshe. Ngiye Claude, iyi ni Inkuru Mpamo TV. Reka amakuru tuyasoreze hano igihe cyose tuze kubonera amashya tukaza guhita tuyabagezaho.